ayi Accra to Kumasi highway we so do teacher mantia the next town I krobi edaho na ekro we na ahemfo wo krom ho ebom homodin bia se won be dra kro no afi bia omo ye edra kro no because accident danu nto sika ekohwe ase a etwi fa maso ma hwom nkwa bebre no nyina eye sa kro no so a enti nananom ebom homodin bia se wo be dra kro no se bone bi mpo na kro na ya na nka nananom fa nche ne so wo mo bom homodin bia na so still na accident na ekoso kwa na ekoso ewo sabia ho na eye Rhino bi a wa park anase we lodu paint a paint no to me say eye oil paint sa oil paint le jato mu say ya udum ne bia enye yie na ejato ma driver wo mu wo hye ne nipa ne na nam chentu miensan so ehwero mu kwa efie ba ko mienu bi so a eja no etubo a no so wonyina ahihia na eyare ka ne de yentimi amfa hweye won because of paint na womunti ne nyina ahwedro be paint so a ne nyina ahye mayenko eye Kumasi highway no so ne yenko fa mane boy efim homra we say ya keka Francis keka do de be wo kiremu a Kia Rhino track and na wa lodu tap and tan paint and na eja tomu na yeso ma ya ejanet menum ka no de aye kwa wo de no fa beto sukura maye yensem training Francis ama ewo Eastern region na chichewore eho na asemi esi na Francis akwa bai o fa mejo so yenya we de na chise wo de beto TV no so ene Facebook no so ama yenya bi ahwe mami nja ma no ba bi asem na sie na afi yenye benhwe ko animu a well, I'm offer. I'm a sum of pre-mountain na saying you say Ufi Accra some ba ultra teacher mountain one. The next time it's rare. I was sending you biba somebody kumo na exactly na kasani ni shikumo. Na no ya pai abibia gari kunu nyina ohiwo ho nana ajibi. Ebira kuna na so kama say de bi asene ni besi constant say I want see. Nke bishimu na Kia Rhino ne na my EC 1059-18 where's the quad Charlo to Kura because a 3 yeah two pa Francis hello Francis say ye nuano ne la no ate akemu kakra ye hwese ye benya no ne sande no ababio no abeto aso amane mom foni ndo de abaya e na ho no eja ne daka mu sa no sabab e yefra be de babel ambaje don ha we track no anya sumo car na ahia kaka sa no a whole track so ayunim Kia Rhino tintin bia mudu ya na nsuo for pure water for the tunton nsuo ne wam de so ayo roast tintin e na ahia kaka sa no ensa kromofo akogina oho no bia de nsa gu ne bo hwe ebi de om nsa gu moti na se na bibi wom because hwe se de form ho na fo na was paint ni nyina dem nim se paint ja to motumi yesa tap in time won ma de kro se wonya carpenter ni di wo ma enti yen hwe na yen sanfa Francis Embra na ananye gu ehon mo sa wo gata ni mukura eja ni bi da so wom so dum jafo na amantam an kam se kuro ni de sabre de aka that's say emsa de no the betapenta na emse eno so eja kanwa eno so san eso eja to ma no so hye on se gata no eja wo mu ba bi beto eja ho nyina hye ka akwa mu ho nyina hye ekwanya na anu ya ai the chiwera ho say very lucky ni say ehon no 2 lanes each ai wo mu a efri Kumasi ko Accra no omo 2 lanes na Accra de Kumasi 2 sanka koye kan ni bia ai ana kasa meja to mechanic ho kaka ya wodi nche hwese ko age ne shefa wom ka papa enti nanka de yasie no se bia nipa ewo mu no se de na to wo mu enti ya san penaba na ne wo brai Mr. Driver for say you be hwe husu yi because enye omo efa niema bebre wa okita private car bibia okobia be check oniema se bibia ede yie na nkofa oye ne bi ambre wo ne wabusuafo akue ntwa Accra